Ka Meghalaya SSA School Association MSSASA Menta kasni kila pelong ye kacinglang pa ba hapo madan malki ben pensyai syo iki para nong hikai hakabayde bet ka Supreme Court ka bala penmi haka shitrik unai lor babaro kinong hikai kin pendap ka teacher eligible test lani ka TET ka baar ka long tang kinong hikai ki bomdan ka mi ka TET kilong tang kitu ki belajan syong than kata ka beduna ye ka sansnam Kabenta kabalai kalong bakitu kinong hikai wat lada ka jingshong that ka jongki kande dunai ka sansnam Henry lada kieli apat ika jingkiu kerdan na kabenta ka jongki kalong kabadan kam bakin pa si ka teacher eligible test Hakani kasngi layo banyadan ringkat lem kum kinong ngelam ki bakan topi oba artist total si rembai kum president jongka MSSASA kinong hikai ki bana syajan bat na syajngai bat ki weiru kinong kitkam ni kinong ngelam Honorable Supreme Court kaong bagi ban like banyale ya kan legal teachers eligibility test kidai gitu kinong hikai kiba ka service joki kasa duna ya kasansnem kabut less than 5 years kum kita kinong hikai kinong don kam ban pass lani ban clear ya kan legal teachers eligibility test Kabalai ke Honorable Supreme Court kepenmi ya ke verdict ke bagahong Begitu kinong hikai Wad lada ke retirement ke jongki ke bakin kata bakin songthai Kandai less than 5 years Henry lada Kiele pat na mataka promotion Nabenta jongki ru kalong mandatory Bagi haban pass Ya kan teachers eligibility test. Nangta Honorable Supreme Court kaong baparo ki service teachers mungkin show ya ka service joki la ke hikai alpo laipo sapo snem mungkin show ya ka service kanong ila adon ban serve kum ki teachers Henry ki habik ban pass ya ka teachers eligibility test lem kumta unwengkam yaki Kapor baga Supreme Court kalabo ban pendep kadai hapo asnem nado shitrik September 2009 kabamud hapo shitrik September 2010 baro ki in service teachers kidai ban pass ya ka teachers eligibility test kawai ka bang akwa ban pensyai hamni bakani kam ta tangi kino hika SSA kam ta salon sal ya baro la kidai ki bahikai haki gomen la kita kiba hikai haki ad hoc kita ki deficit wat kini kiba hikai ki private teachers ro kan long applicable yang paro koi kani kan ruling jongka Supreme Court kan kata kani number 1 kebaal bon kino hikai ki ya kurmal jimut kai kani ka teachers eligibility test Kadon jika PRNM bat kanika Central Teachers Eligibility Test bat mangi Meghalaya kebangiong ka Meghalaya Teachers Eligibility Test Ngi na kalian jong association ngi pensyai Shopee ba kamdon kanika jika PR afdeng kanika CTET bat ke MTET ka CTET kadai balong applicable hakini ki school ki baranda ka central government but at the same time kalau applicable hakini ki school kiba pet bat penyai da ka state government kabamud lada pila pas ya ka sitet kam don kam show bapindang appear biang ya kanika MTET kata kadai number 1 ke pihak bansyai ka sitet kalau equivalent bat ka MTET Ladapi pas ya ka sitet dan kam show batang appear ya ka MTET nalor ba ka validity juga kan dei hagi di school di baranda central government kan loro applicable hagi school bape ba penyai da state government ningila tanong ba da Meghalaya government nanta ya kito kibang pas pat ya ka sitet Kalong mandatory bangiha ban pass ya kami ka Meghalaya Teachers Eligibility Test. Ka Meghalaya Teachers Eligibility Test. Kalong mandatory ban pass yang ni ka exam
nang ba minne hakakam kapkum kajing ong jong ka Supreme Court tharai baro kino hikai ki laisai ka bai de bakini ki atli ki banda laisai nangka poi pat shikawai ka banda kumbana kalian jongi ka association ngila dawana ka sarkar badai ban pelai ya baru kini ki in service teachers ki ba join on or before 23rd August 2010 ban yele ya ka MTEC ya kini ka man aga ka pratrik jong na November araja pusau aka meeting kepala chair dari Sir Vijay Kumar Mantri ibadai commissioner and secretary jong education department ilara ya kini ka mat ban yele thiri atai kani skotunat ban ngida ai kublei shikade ya ka gomen ha ka por bakalong ngin pelaj yapi bapin pendep ya katet banyak ni ka government kal permi yang kan notification ha ka arp kandai tarik jomna January arja pusan bakta kino hikai ki ba join before 23rd August 2010 kin don kam show banyele ya ka MTEC bat kala penurlong ya ka jingdawa jongi association Balara pipet hakini ki kriteria ki bana kalian jong ka state government kala penmi naga benta kali ka MTEC ke bana shutep usnamarja pusau kala thosha hang tu ba ki bana gambar yele ya ka MTEC kalong for teachers appointed to teach from classes 1 to classes 8 after the NCE notification dated 23rd August 2010 ngampule biasa sini ini line for teachers appointed to teach classes 1 to class 8 after the NCE notification dated 23rd August 2010. Kapamut katong kani ka notification bala permida ka government ki badon kambal yele ya ka MTEC kide ki ba join hadin jong ka apulai 3 August ajar shipeu. Baro kinong hikay SSA da ka jikpenmi ka state government ya kani ka notification ngile recommend Kamtam gitu kita join before 23rd August 2010. Hak MTEC arjara pusau. Nama apa government kalau beli yang ini notification nila siang klaim yale show dia ke MTEC arjara pusau. Wat nakalian jumik association nila keren bagi government bahkan yang relaxation dalam minta cost percentage. Hak MTEC arjara pusau government kalau le ya kata. Henry ini dah kajis kem jingmul baka government kalau penurlong yang kini kemacing dawa jungi ban pelaj yang kini kita join before 23rd August 2010 maximum iklem yale show yang kini ke MTEC kita join ha lanishwa apply 3 August hajar shipeu bak minta aplen kata kajis so shrine aplen kata kajis so scam Bata kam jongi kalalong secure, kam jongi kalalong kan scam. Mi kensan sa Supreme Court ruling haka shitrik urai September anaja pusan kepala ong ba baro day ban pas ya katet dani hamekhalia kabanyong kamekhalia teachers eligibility test. Ni Mario iya kani ka judgment kepada Chispa Chipopich lembaga lama Chispa Chipopich na persyawal puli yang ini ka judgment bagi na persyawal ban konsol yaki legal expert dan iki arukit dagi batip ya ka ay sabay day ba kani kamat umtang kata nama bang instrukya na kalian jong association nilalep nilapo na ka jingto so commissioner secretary hang kanday 3 September arja pusan bang nila kendoro yo bang yong bang ikwa bang yo ajing siya na ka state government kaya ka stand no ka state government hakabay day ba kani ka Supreme Court ruling tingko ko po na kalian jong iyong ba na mapakalang doon ka session na kalian jong ka education department kinsa court ya ka meeting banyak kren ya kani hadir ka session bat punta terter ni na kalian jong ikon na penslam ni na panro ya ka appointment ba ni kendo yo education minister atau kupor isa rakam sangma
Ibadah kapor jong ihi bagi na ayah kata exemption. Ban pelai yang iban ya le dari haban pas ya dari KMT. Isu kemen mana kalian jong education department. Hak arbo tarik jong na September na kalian jong commissioner secretary ila pentib yang i. Ba na kalian education minister Batma isar lakmen rombui ula pawan na manda bani kendo banyak keren hak bay day bat kani gamat na kanian ni association from Penslam gilay kendo i hak apply tri job day September aja pusan ko bay lapa gini keren slam bhagarane kajing keren duna ar kanta bale keren ye kini kay barok pa hagam wan na kanian jong iro ila seo puslai jing na kalian jongi kas jinoilam jong central body ngere perkhat bangilong baka contribution ke bagi radep ai hostem arjar puar ke bagi ong bala ka sorkar kam address ke issue jongi hang mai dai pada job security bangin file ya ke case apo high court hostem arjar puar radep ai ya ke contribution kami ka fund kadang-kadang minta apo association bat ngiong baka ni ka Supreme Court ruling ka ba mi menta kadai ka bakta yang ka service jongi pada daging challenge ya kadai ka mungkin 1 minit kadai ka jo ka jing pu ban pen scam ya ka kam ban ngiong ba ngin penden kam da kadai ka phone bala don no pa bat association ban file ya ka review petition pi ben jo ya kata siong ha ban penidap yang sajisin da ka bayar para sorkar kam perulong ya kajing gawa kajongi in file ya kake sapo high court naman kani kamat kabalong menta kani kabakta ya ka service kijong dinohi kai kani ka ruling jong ka Supreme Court ya ka review petition menjur kondisibo ay ka assurance ba nakaliang jong ka MDA government kan simkia ya kani ka jindawa jong dinohi kai SSE but in sub pa ya ka committee kabangin yolat ban ya kren janai ya kani ka kam hapo jong kate hapo jong ka committee ka ban kne dai commissioner secretary Isar Vijay Kumar Mantri Kumbalawi General Secretary kani ka cingkular jong ya Honorable Chief Minister Isar Konrad K. Sangma yangi ka association hang arbo pratik jong bulan Oktober arja pusau ilayo ya ka cingpentip lemba ka education department ba kandon kata ka cingi kendo jongi ka banongkong ka kat pratik jong bulan November arja pusau untuk Kumbalawi General Secretary nilai sumit ya kita ki dokumen by Honorable Chief Minister Sar Konrad K. Sangma by the Honorable Education Minister Berim Isar Rakam E. Sangma bat ka kabinet hi baro kawai kila ay ka jimenjor ban ay ya ka age ban extend ya ka age relaxation ya kinong hingay SSA ban yo ban tepkam haki pos bala yagi government LPUP nakalai puar syaka sahusan sinem kani kadai ka way naka jingjab ka bang nila yo hadin ka jingay assuran ni Honorable Chief Minister Sar Konrad K. Sangma nasuday banong ba kadai ka way naka jingjab ka balong ka first step ka banging snowdon jickerman hakani ka MDA comment kabaar baru askata ngitik ba kinoy ka SSE ngimdon kata ka age retirement suhi ka ay may kunto nadadab niyo po propose niya rokat bedang ng hika ay tingin na kaliyang so ka association ngisngaw ba ni habdon ka kapor bangin sedang ban hika di bandon kapor ban kudro di bandon bareng yung yang kata namang ni concern bang isrukya ya ka quality education Namasin ba ubri wala cross yang kata-kata kepada iban syong type ngingis ngeo bang ngingis ba along ka bangin ay betul quality education na ni kata kacing hikay ka papaka dikikana
Kisung komen makaniru na kaliang jong komen kalale kana issue yang notification bakaong ba kait retirement jong kinohikay SSA kanday san popra kanday kumki government teachers nama SSA bagi government teachers kim don jing ya fair kata kanday kabana kaliang jong government kalale kanday kabaar pagkabalay mo di mene tato kajing exam ya ka MTEC perkunta terter kalaya kajing keren ban riu teli ke meeting ngelayo ban ya syong ban ka education department ka ban ngelayo ban ya thir ya tai bin pa bin kawai hadin kawai ka ban idon kam ban ke kajing ban ki kita kisin jam di balapan le perkunta terter lapor teli kita ki review meeting kiba kila yoban ni syong bat ki officer jo ki education department nado ki SDSU ki DSU ki DMC BMC bat kunta terder ban penya syakmat ya kan ka cinggawa ka jongi kinoi kai SSA ha ka bai dai ban pen scam ya ka service jongi jong nai march 8,000 hadir ka jingya thir ya tai jongi haki babon tli ki meeting ha ka sautri ko nai march araja pusan nakaling jonga government kala sim ya karai naliam jonga education department ngurong kala sim ya karai baban simti ya kinong hikai SSA ban longkung kita kinong hikai sorkar nani ban penya ya kini ki school SSA da ka government ka first step ban le nani ban sim ya ka NOC nani kata ka willingness na ki school managing committee kubang ila TV ka SSA hapo mi kaya ka long ba la penya da ki da penya da ki strong don ki ba penya da ki balang don ki ba penya da ki riu shimet pa kunta tata ban shimti ban penya da ka government ban ship ban scam ya ka service jong kinoi kai ini ban penong ya ki kongki government teachers dai ban yo ya ka willingness nanya cukma